Hallo, fáilte ar asca bailsc is mis an lana agus dú ha na sculptin ag dúna ha dúine cúpar fan tai agus ha chahór a thula duine ar chuiseachad a bhór chuide núine achcha ag an tai. Sla sin bhaimi ar son áitichen a bhar chuomh faran burin gúibh a bhí brion rí ús caratin ús teolach éad leine. Nes ha is am go bhfuil a man ar ha sin tucla fón ach nuair a ha cúsin a nu rút thula lá nuair a ha sin san nu náte thula lástocha nach bí cúsin a gachacha I diridir agus gom bí sin a fás bic an skie. Ach le na áitichen seo stocha go bí bic an a bharach fialanga acin. Nes sa héad dul amach ha Zoom. Mar is trícha beat gachlachgig ar son conference calls ach sé áte haun farannuring gúibh a bhí an a videocall le tar duine ag an nu ná. Ma ar son bíonte charatin, ma ar son teolach sin, jabhsiú ar iPhone, computer, laptop, thula sianna, ha plana achcha a háasúr an asci a cha fiúne le ann far an néimú peg, so seach bí feicgalach dé an plan a hau a tuig. Rydych yn siimplí stoch a big an sianasanta ach buon leorichin, nio buon film cael sy'n bi. Lorach dŵne ag a bhfuil as na hwn rydyn a hacetsa agus leif na hwn leorichin nach ceirtú in na hwn filmichin agus fyd siw brion mi ein. Rydych yn gach seach gen hasiw id y dhéanamh calda fyd siw Zoom a clachgig gus dal haris in y reinsif. Netflix Party. Nes sé extension ar son Google Chrome a hasio, sa sin na céalach nach éile ach a gopur ar computers agus laptops. Ach han extension seo atá sin carm gaibh a bhí cead ar program in Netflix, neo filmichin ar Netflix, ag an nu ná rita charatin agus noch gí ritbic ag an túh farannuir a gaibh brion ag an nún ann. Ritgan snog, ritgan bic an éitirhealachte. Agus an rit mi dhéirigh a hacam gaibh rydych yn siimplí a bheit tar acin a clwyfwchiún blianachin ach Words with Friends na sé bí seo iad a fón agad agus sé Scrabble a hawn an y dói agus ha clwychla na caratin agah so get na chilsiús nú seámar sa nú balin o go bí cafil siú surin gaibh rydych yn a dhéanú calda. Ha mi'n dochas gybi na háitichen sin fémal gaibh. Ha mi'n smyn gyfyle chogyd rhamach gyfer sin has a coraich agus ri fiolaga le chéle. Or get ha yn thúl gymanionach an draste. Sin a rytyn ha cydramach a ha cartig rein agus na rytyn a fysacin nŵr ha sio ule teisial. Nis ma ha biach yn ille agaf. Mi ein áitichen far an nuringin seo a dhéanamh nach fag siú comment go híseal. Cúideach ma ha rydygin a hair son eichgin ar bailsc fag go híseal nio ma hair son rydygin a chruacha gyn nach cúrsiú post díhugin ag skippebailsc ag gmail.com. Tafaliv agus ha mi dochas go bhfuil siú ula goma. Tíri bye!